بہترین کنیز سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ زنہِ ہٕنٛز سۄ فطرت سُہ نیچر سۄ طبیعت سُہ طرز زندگی سۄ ذمہ دٲری سۄ چھِ الگ أکِس مرد سٕنٛز ذمہ دٲری أکِس مرد سُنٛد نیچر یہِ چھِ الگ ہر أکِس چھُ خۄداوندِ مُتعالن پنُن اکھ خاص میدانہ دیُتمُت پنٕنۍ اکھ خاص ذمہ دٲریہ دِژمٕژ ہر کانٛہہ گژھِ یِمو دۄیو منٛزٕ سۄ پنٕنۍ ذمہ دٲری بہتریٖن اندازس منٛز أسۍ چھِ وٕچھان مختلف پہلو یِم أکِس اِنسانس چھِ زندگی منٛز یِوان لبنہٕ حالانکہِ فِلحال جیسے أکِس خاتوٗنس أکِس زنہِ منٛز یِوان لبنہٕ مختلف رول یِم چھِ نِباوان یہِ زندگی منٛز ہر کانٛہہ رول چھِ یہِ بہتریٖن اندازس منٛز نِباوان چاہے سۄ شوہردٲری ٲسِن یہِ چھِ اَتھ منٛز بہتریٖن شوہردٲری نِباوان چاہے سۄ کورِ ہُنٛد رول ٲسِن یہِ چھِ بہتریٖن کوٗر اَتھ آسان چاہے سۄ بہتریٖن موج ٲسِن ماجہِ ہُنٛد رول ٲسِن اَتھ چھِ یہِ زٔنۍ بہتریٖن موج اَمہِ ساتہٕ أسۍ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چھِ نظر تھاوان أسۍ چھِ وٕچھان بہتریٖن موج بہتریٖن کوٗر تہٕ بہتریٖن خاندارِنۍ اَمہِ پننہِ گرٕ خٲطرٕ أمیٖر المومنیٖن علیہ السلام سٕنٛدِ ہر کانٛہہ پہلو یوٚت تام ماجہِ ہٕنٛدِس رولس منٛز چھِ حضرت فاطمہ الزہرا پیغمبر چھِ فرماوان اُمہِ ابیہا یہِ ہسا چھِ پننِس بابہٕ سٕنٛز تہِ یِتھے کٔنی ہیٚکہِ اَتھ مرتبس پٮ۪ٹھ ہر کانٛہہ خاتوٗن ہر کانٛہہ زٔنۍ وٲتِتھ یۄس یِم تِم مراتب تِم اوصاف تِم صفات یِم حضرت فاطمہ الزہراہس منٛز ٲسۍ یِوان لبنہٕ اکھ خاتوٗن اگرے پیروی کرِ رول ماڈل بنایہِ نموٗنہ عمل بنایہِ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہس أمِس تھایہِ نظرِ تل پیروی کرِ اتباع کرِ یہِ تہِ ہیٚکہِ برابر تتھ کمالس تام وٲتِتھ یتھ کمالس حضرت فاطمہ الزہرا ٲس یہِ ہیٚکہِ نہٕ حضرت فاطمہ الزہرا بٔنِتھ کینٛہہ مگر تِم کمالات تِم اوصاف سُہ اخلاق سُہ کردار سۄ سیرت سۄ ہر کانٛہہ سیرت کردار رفتار اخلاق ہیٚکہِ یہِ زٔنۍ پننِس وجوٗدس منٛز وٲتِتھ توے چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان المرأة ریحانة ولیست بقہرمانہ زٔنۍ ہسا چھِ ریحانہ زٔنۍ چھِ پوش زٔنۍ چھنہٕ قہرمان کینٛہہ مرد چھِ قہرمان مرد چھِ پہلوان مردس چھِ مختلف ذمہ دٲری نیبرِم ہر کانٛہہ کٲم یہِ گرٕ چلاوُن نتہٕ یہِ خیال کٔرِو یِم ذمہ دٲری یِم کامہِ یۄس مصوٗلیت یۄس کٲم آیہِ مردس دِنہٕ أسۍ سۄ ذمہ دٲری ہٮ۪مو أسۍ زٔنۍ نہ یہِ زٔنۍ حظ چھُ ریحانہ پوش آسہِ ؤیِتھ پوش آسہِ أسۍ کوتاہ احتیاط کران اگرے پوش أسۍ کُنہِ گرِ آسہِ پارک آسہِ أسۍ چھِ آرام سان اَتھ سَگ دِوان آب دِوان یُس اَتھ بوٚڑ چھُ آسان أسۍ چھِ گۄڈٕ نٮ۪بر اَتھ وارٕ وارٕ آب تراوان نارِ سۭتۍ آب تراوان کیازِ اگرے پوشس سپیٖڈ سان آب لگہِ فشار سان آب لگہِ دباو سان آب لگہِ یہِ پوشہٕ کُل ہیٚکہِ أسۍ چھِ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ کٔنٛڈۍ تھاوان أنٛدۍ أنٛدۍ سۄ حفاظت تھاوان تاکہِ اَتھ گژھِ نہٕ بیٛاکھ آزار واتناوُن کینٛہہ اَتھ گژھِ نہٕ سۄ تاپہٕ سۄ گرمی سۄ تمازت شِدت ساتہٕ لگٕنۍ کینٛہہ کیازِ یہِ ہیٚکہِ پوش تَمہِ ساتہٕ أسۍ چھِنہٕ یہِ مرٕژ باغ آنٛگنس وایان کینٛہہ وَوان کینٛہہ بلکہِ أسۍ چھِ أمِس کِنارس منٛز سایڈس منٛز یہِ وَوان تاکہِ یہِ ہیٚکہِ اَتھ محفوٗظ چھِ اکھ خاتوٗن یۄس لطیف چھےٚ یۄس مہربان چھےٚ یۄس نرم چھےٚ یۄس رحم دل چھےٚ ییٚمِس اگرے تھوڑا بہت کینٛہہ وَنو یہِ چھِ جلدی کینٛہہ مایوٗس نہ ہون یہِ رسول خۄدا یژھان وَنُن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ چھُ پوش یِتھ کٔنۍ پوشس چھُ قدر کران تِتھے کٔنۍ کٔرِو أمِس زَنہِ تہِ
ماج ہندس رولس مز آسہِ بیٚنہِ ہندس رولس مز آسہِ کورِ ہندس رولس مز آسہِ یا خاندار ہندس رولس مز یۄس تہِ ذمہٕ دٲری أمِس گرس منٛز آسہِ بیٛاکھ اکھ مانا یُس ریحانس کران سٲنۍ نایبِ امام امام برحق امام خامنائی تِم فرماوان ریحانہ یعنی تسلیم یعنی نسیم یعنی یہ صبح ہوا تۄہہِ چھُو وٕچھمُت صبح ہوا اگر کۭژاہ تہِ اکثر آمُت أسۍ ونو صبحٲے نیُن کیازِ صبحٲے یُس یہِ ہوا چھُ آسان اتھ منٛز چھُنہٕ پولوٗشن آسان کینٛہہ اتھ منٛز چھنہٕ گندگی آسان کینٛہہ یُس گاڑیو سۭتۍ باقیو چیٖزو پولوٗشن چھُ آسان راتس یہِ گاڑِ چھِ بنٛد گژھان پولوٗشن ہوا چھُ آسان وۄنۍ صاف گوٚمُت اَسہِ چھُ آمُت وَنُن صبحٲے گٔژھِو واکس صبحٲے نیٖرِو نٮ۪بر یہِ ہوا چیٚیِو کیازِ یہِ ہوا کریو تُہنٛدِس پانس زِندٕ تُہنٛدِس دِلس کیازِ یہِ چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ صاف ہوا اَمہِ پتہٕ چھِ ہوا بیٚیہِ آلوٗدٕ گژھان اَمہِ پتہٕ چھِ ہوا بیٚیہِ گنٛدٕ گژھان یہ چھُ سُہ ہوا یُس حیات چھُ بخشان یتھ عربیس منٛز چھِ أسۍ ونان نسیم فرماوان یہِ ریحان بیٛاکھ مطلب چھُ ریحانُک مطلب سُہ صبحُک ہوا یُس انسانس اتھ بشریتس لوٗکن چھِ نوٚو حیات بخشان نایبِ امام خامنائی فرماوان زٔنۍ تہِ ہسا چھِ برابر امے ہوہٕکۍ پٲٹھۍ یۄس أکِس گرس منٛز چھِ 10 بٲژن آکسیجن دِوان ہوا دِوان تِمن حیات بخشان تِمن زِندٕ تھاوان تِمن زِندٕ تھاوان کمہِ سۭتۍ پننہِ امہِ کِردار سۭتۍ پننہِ امہِ طور طریٖقہٕ سۭتۍ بہتریٖن شوہردٲری اپناوان بہتریٖن موج آسان بہتریٖن کوٗر آسان بہتریٖن خاندارین گرس منٛز آسان اتھ گرس پکناوان تہٕ اتھ گرس آباد تَوَے گژھِ أمِس زنہِ ہٕنٛز قدر زانٕنۍ أمِس بیٚنہِ ہٕنٛز قدر زانٕنۍ أمِس ماجہِ ہٕنٛز قدر زانٕنۍ البتہ کینٛہہ وظیٖفہٕ چھِ اَسہِ تہِ یہِ چھِ بہرحال چھُ کورِ ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ شروع گژھان أسۍ گژھون یہِ کوٗر أمِس گژھو بہتریٖن تعلیٖم دِنۍ أمِس گژھو بہتریٖن شعوٗر دیُن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھو بہتریٖن ماحول فراہم کرُن تاکہِ یِہے کوٗر پگاہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیٚنہِ بنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خاندارِنۍ بنہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ موج بنہِ یہِ ہیٚکہِ بہتریٖن کورِ ہُنٛد موجہِ ہُنٛد بہتریٖن خاندارِ ہُنٛد کِردار ادا یہِ چھُ سُہ ابتداہس منٛز آغازس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سُہ تربیت دِژٕے آسہِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ بہتریٖن خاندار تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ بہتریٖن موج بٔنِتھ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ موج آسہِ پٔرۍوٕنۍ ماجہِ آسہِ اخلاق موجہِ آسہِ کِردار موجہِ آسہِ سیٖرت تمہِ ساتہٕ چھُ تتھ گرس منٛز تِتھی بچت پرورش تہٕ تربیت ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اکھ گرٕ گوٚو ٹھیٖک اکھ کوٗر گٔے ٹھیٖک اکھ گرٕ چھِ گژھان ٹھیٖک اکہِ گرٕکۍ بچہِ چھِ گژھان ٹھیٖک اکہِ گرُک خاندار چھِ گژھان ٹھیٖک ییٚمہِ ساتہٕ یِم چیٖز گٔے ٹھیٖک یِہوے گرٕ 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 یہِ چھُ اکھ سماج تشکیٖل دِوان ییٚمہِ ساتہٕ بہتریٖن پتہٕ اکھ سماج ہیٚکہِ یہ چھُ سُے سماج یتھ متعلق قرآن چھُ بشارت دِوان اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا یہ چھُ فوج در فوج لوٗکھ تِم گژھن مُسلمان تِم کرن دیٖن اسلام قبول کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ماحول آسہِ بنیومُت اکھ اسلٲمی معاشرٕ آسہِ بنیومُت یتھ اسلٲمی معاشرس منٛز یُس تہِ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ یہِ دیٖنُک فضا وٕچھِ رسول خۄدا سُنٛد یہِ بہتریٖن دیٖن وٕچھِ سُہ کرِ پانے یہِ دیٖن اسلام اللهم صل على محمد أمِس بہتریٖن موٗل ٲس حضرت فاطمہ الزہرا بہتریٖن موج بہتریٖن کوٗر بہتریٖن رفتار البتہ وۄنۍ چھِ یہِ کہِ سوال یہِ کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ حیاتِ طیبہ حٲصِل حضرت فاطمہ الزہراہس منٛز کم تِم اوصاف ٲسۍ سۄ وٲژ اتھ مرتبس تانۍ تٔمِس گوٚو یہِ مرتبہ عطا امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری أسۍ گژھو حضرت زہرا سلام علیہا سٕنٛز زندگی پٮ۪ٹھ نظر ژھوٚرُے ژھوٚرُے حضرت زہرا وننہٕ سۭتۍ ذِکر کرنہٕ سۭتۍ ما گژھِ سۄ تربیت حٲصِل اَسہِ روٗد ناوا یاد رسول خۄدا سٕنٛز کوٗر خاتوٗنن ہٕنٛز سردار حضرت فاطمہ یہ چھُ ظٲہِر کٔمۍ بنٲو سۄ سیدۃ النساء العالمیٖن کٔمۍ بنٲو سۄ رسول خۄدا سٕنٛز ٹھاٹھ کوٗر
کم بنوس ات مرتبس تین کہ یم سات وارد اوس گژھان رسول خدا اوس دوان دوان کھڑا گژھتھ استقبال کران ات رتبس تین کم واتن ٲس یہ چیز گۄڈٕ ہیٚچھنٕچ زاننٕچ حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم یم سات زندگی پہ نظر چھ تراوان حضرت زہرا ٲس بہترین ارتباط خدایس سۭتۍ بہترین رابطہ خداوند متعال سۭتۍ بہترین بند عبد صالح حضرت زہرا خداوند متعال سٕنٛدِس چیٖتِس کالس نہٕ أکِس اِنسانس أکِس مومِنس اہل بیتن ہٕنٛدِس مانن وٲلِس خدایس سۭتۍ رٲبطہٕ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ حالانکہِ سُہ نمازِ ذٔریعہٕ ٲسِن بیٚیہِ کُنہِ عبادتہٕ ذٔریعہٕ ٲسِن تیٖتِس کالس ہیٚکہِ نہٕ اِنسان خدا سۭتۍ پوٗرٕ بنٛد بہتریٖن مخلوق بٔنِتھ کینٛہہ ییٚمۍ حضرت زہرا بنوو تتھ اوس گۄڈنِچ صفت یۄس ٲس حضرت زہراہس منٛز یِوان لبنہٕ سۄ ٲس یہِ کہِ یہِ ٲس خۄداے سٕنٛز بہتریٖن یہِ اوس ہر کُنہِ کامہِ منٛز خداوند متعال سٕنٛز رضٲیت وٕچھان قدم قدم ییٚمہِ ساتہٕ تُلان ٲس وٕچھان ٲس اتھ چھا خدا مےٚ رٲضی کِنہٕ پننہِ شوہردٲری منٛز ٲس خۄداے سٕنٛز رضٲیت پننِس پِتٕر مٲلِس منٛز سۄ اطاعت کرنس منٛز ٲس خۄداے سٕنٛز رضٲیت وٕچھان پننہِ بچہٕ دٲری منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بچن ٲس تربیت کران اتھ منٛز تہِ ٲس خۄداے سٕنٛز رضٲیت روایتہ کرٕ بہٕ نقل مےٚ چھِنہٕ یہِ اعتقاد کینٛہہ نہ چھُ تۄہہِ یہِ اعتقاد مگر فضیلت خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ بیان کٔرِتھ اگر اَسہِ کُنہِ ساتہٕ سوال گژھِ روایتس منٛز چھُ آمُت بہٕ کرٕ بیان یہِ کہِ تاکہِ فضیلت گژھِ نہٕ بیان وٕنہِ اگرے اکھ نفر آسہِ کُنہِ کلاسس پران یا آسہِ کُنہِ زوٚن أکِس کلاسس پران پتہٕ دپو أسۍ سُہ اوس پران یتٕے ژےٚ کۭتیاہ نمبر دپہِ مےٚ ہسا أنۍ فٔسٹ ڈِوِجن بہٕ دپس کٔژ نفر ٲسِو کٔژ بچہِ ٲسِو کلاس منٛز دپہِ سر بہٕ حظ اوسُس کُنوُہمہِ کلاسس اگر دپہِ کُنُے بہٕ کرٕ تعجب کہِ بہٕ اوسُس کُنُے تَوے آو پانے فٔسٹ تہٕ بیٚکہِ لٹہِ اگر 4 بچہِ آسان 5 بچہِ آسان 6 بچہِ آسان تِم تہِ آسان بہتریٖن خاندانٕکۍ بہتریٖن مول موج تِمن بہتریٖن پرنُک سُہ ماحول تِمن منٛز پتہٕ دپہٕ بہٕ أکِس بچس اتھ مُقابلس منٛز ژٕ کٔژِم بچہِ اکھ کۭتیاہ مارکس انٕنۍ اگرے امہِ پتہٕ دپہِ بہٕ آس فٔسٹ یہِ فٔسٹ آسُن چھُ ارزش تہٕ فضیلت بچہِ 10 ٲسۍ یِم بہتریٖن بچہِ ٲسۍ سٲری مگر یِمن 10 منٛز آو یہِ بہتریٖن بچہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہتریٖن مارکس نہ پزِ پٲٹھۍ چھِ قٲبِل ون حظ رواج چھُس بہٕ اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ سوال تہِ اَسہِ کرِ أسۍ ہٮ۪کو امہِ پتہٕ تہِ فضیلت حضرت زہرا سٕنٛز بیان کٔرِتھ رٲبیا بیان کران نقل کران اکھ رواج حسین بن روحس نِش حسین بن روح چھُ حسین بن روح چھُ امام زمان علیہ السلام سُنٛد ژوٗرِم نٲیِب تۄہہِ چھُو امام زمانس کٔژ نٲیِب ٲسۍ پیغمبر صورس منٛز 4 نٲیِب یِمو منٛز اکھ اوس حسین بن روح رحمی کران سوال حسین بن روحس دپان چھِ حسین بن روح مےٚ ووٚن تو رسول خۄدایس کٔژ کورِ ووٚنمو تۄہہِ مےٚ چھِ اعتقاد حسین بن روحس کٔژ کورِ حسین بن روح چھُس ونان رسول خۄدایس آسہٕ 4 دوٚپنس دوٚیِم سوال دوٚپ تیٚلہِ ؤنۍتو مےٚ حضرت فاطمہ زہرا کٔژِم کوٗر ٲس رسول حضرت زہرا ٲس 4ِم کوٗر رسول ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ ہِش کوٗر کۄس ٲس حضرت زہرا سلام دوٚپُس تیٚلہِ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ یہِ اگرے حضرت زہرا ٲس ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ کوٗر امیُک مطلب گوٚو یۄس ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ ٲس أمۍ گُزور واریاہ کم وقت پننِس بابس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ أمۍ گُزور واریاہ کم وقت رسول خدا دوٚپنس چوٗنٛکہِ اکثر آسان تُہۍ وٕچھِو اَمہِ اطہار تہِ ٲسۍ یِتھَے کٔنۍ یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ فرزند اوس آسان اکثر سٲری ونہٕ بہٕ یہِ اکثر ٲسۍ تِمے تمہِ پتہٕ اِمام امام صالح علیہ السلام اوس فرزند اکھ تٔمِس اوس ناو اسماعیل حضرت اسماعیل سارنٕے اوس شک امام صادق علیہ السلام سٕنٛدِ پتہٕ یُس امام بنہِ سُہ چھُ حضرت سارنٕے اوس دوٚپمُت امہِ پتہٕ صالح انسان تہِ اوس سارنٕے اوس دوٚپمُت سٲری امامتٕکۍ صفات بناوان امہِ پتہٕ امام چھُ مگر سُہ گُزریو تمہِ ساتہٕ اوس امام صادق علیہ السلام زندے حیاتٕے ییٚمہِ ساتہٕ حضرت اسماعیل یہِ چھِ آسان اسلام چلاونٕچ
واریاہ لوگ شاید یہ بوڑ ہیو فرض شاید رٲوِس یہِ ذہنس منٛز یہِ وَنان تیٚلہِ اگر رسول أمِس شاید یہِ ذہنس منٛز اگر رسول خۄداے ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ ہِش کوٗر چھِ اَمہِ مطلب بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ لۄکٕٹ اس لیے یُس فضیٖلت چھِ تھاوان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سۄ چھِ سۄ کوٗر یۄس زیادٕ بابس سۭتۍ تٔمِس تہِ یہِ ذہنس منٛز دوٚپُس تیٚلہِ کیٛازِ دوٚپنس حُسین بن روحس کٔرنس سوال دوٚپُس تیٚلہِ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ تیٚلہِ کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ فضیٖلت حضرت فاطمہ زہرا حُسین بن روح وَنان زٕ سبب چھِ زٕ وجہ چھِ ییٚمہِ سۭتۍ حضرت فاطمہ زہراہس باقین کورٮ۪ن پٮ۪ٹھ فضیٖلت گۄڈنیُک چیٖز یُس سُہ سبب بنیو حضرت فاطمہ زہراہس کہ خۄداوندِ تعالیٰ کٔر أمِس برتری عطا فضیٖلت عطا سۄ تتھ ہسا چھِ وجہ یہِ کہِ حضرت فاطمہ زہرا ہسا ٲس وارث رسول صلی اللہ علیہ سوال اگر أکِس نفرس 4 کورِ آسن تِم چھِ نہ حظ وٲرِث اگرے أکِس نفرس 3 کورِ 4 کورِ 5 بچہِ تِم چھِ سٲری وٲرِث تیٚلہِ کیٛازِ وَنان آیا تِم آسان أمۍ سٕنٛدِ نِش محروٗم گٔمژٕ نہ ییٚمہِ ساتہٕ رٲوی چھِ بیان کران اَمہِ وراثتٕچ کتھ چھنہٕ اَتٕچ زٔمیٖنٕچ کتھ کینٛہہ وراثتٕچ کتھ چھنہٕ اَتٕچ مکانٕچ کتھ کینٛہہ وراثتٕچ کتھ چھنہٕ اَتٕچ پونٛسن ہٕنٛز کتھ کینٛہہ بلکہِ حُسین بن روح چھُ بدل اکھ چیٖز وَنان یُس قرآن تہِ چھُ بیان کران کہِ حضرت سُلیمان ہسا اوس حضرت داوود سُنٛد وٲرِث کتھ منٛز یہِ چھِنہٕ اکثر پران یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ امام حُسین علیہ السلام چھِ علی اکبر علیہ السلامس مُتعلِق فرماوان دپان چھُس یہِ ہسا اوس خۄدایا ژٕ روز شٲہِد بہٕ ہسا چھُس ژےٚ اکھ سُہ جوان سوزان یُس خلقن خُلقن و منطقن یُس ہسا شبیٖہ اوس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس سۭتۍ دربگہ اوس حُسین بن روح یژھان یہِ وَنُن یہِ ہسا چھُ وارث رسول کتھ منٛز چھُ وارث رسول خلقن خُلقن و منطقن سیرت لحاظہٕ کردار لحاظہٕ رفتار لحاظہٕ یۄس شبیٖہ تریٖن رلان ٲس رسول خۄدایس سۭتۍ سۄ ٲس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سۄ ٲس حضرت فاطمہ زہرا شبیٖہ پیغمبر سیرت اخلاق رفتار اگر أسۍ وٕچھان چھِ رسول خۄدایس مُتعلِق آو وننہٕ انک لعلی خلق عظیم اے رسول خدا ژٕ چھُکھ اخلاق کِس عظیٖم مرتبس پٮ۪ٹھ فٲیض تتھ مرتبس پٮ۪ٹھ رسول خۄداے سٕنٛدِ پتہٕ امیر المومنین سٕنٛدِ پتہٕ اگر کانٛہہ تتھ مرتبس پٮ۪ٹھ فٲیض ٲس سپدمٕژ سۄ ٲس حضرت فاطمہ زہرا سلام شبیٖہ پیغمبر رسول خدا یِتھے کٔنۍ اوس نہٕ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پننہِ أمِس ٹاش کورِ احترام یُس اکھ وجہ یُس سبب اوس سُہ اوس یہِ کہِ حضرت زہرا ٲس وارث پیغمبر صلی اللہ دوٚیِم وجہ یُس سبب بنیو حضرت زہرا لٔب فضیٖلت سُہ اوس یہِ کہِ یۄس امامت ٲس یۄس خلافت ٲس یۄس نسلِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲس سۄ ٲس جٲری سۄ ٲس سٲری قیامتس تانۍ بنسلِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیازِ یۄس خلافت وراثت ذریت رسول ٲس نسلِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٲس یتھ مُتعلِق خۄداے رسول خۄدایس اوس آمُت وننہٕ انا اعطیناک الکوثر اَسہِ کوٚرُے ژےٚ خیر کثیٖر عطا اَسہِ کٔری ژےٚ بہتریٖن فرزند عطا تِم فرزند کِتھ کٔنۍ گٔے عطا تِم گٔے بنسلِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلند سلوات حُسین بن روح وَنان دپان یہِ وارث رسول اگرے حضرت فاطمہ زہرا بنے اگرے خلافتٕچ نسلِ رسول خۄداے سٕنٛز گۄڈنیُک چیٖز اگر أسۍ یژھان چھِ اگرے میٛٲنۍ موج میٛٲنۍ بیٚنہِ بہٕ
حضرت زہرا چھنہٕ صرف زنٮ۪ن خٲطرٕ اصوٗل کینٛہہ بلکہِ مردن خٲطرٕ چھِ بہترین اصوٗل بہترین نموٗنہٕ بہترین رول ماڈل حضرت زہرا سلام علیہا اگر بہٕ چھُس اتھ مرتبس تام یژھان واتُن گۄڈنِچ صفت خصلت یۄس گژھِ مےٚ آسٕنۍ سُہ گژھِ مےٚ بہترین ارتباط پروردگار عالمیٖنس سۭتۍ خصلت یۄس حضرت زہراہس منٛز ٲس یِوان لبنہٕ تتھ چھِ أسۍ وَنان مردم دٲری لوٗکن سۭتۍ بہترین زندگی آسٕنۍ لوٗکن واتُن لوٗکن ہُنٛد خیال تھاوُن تُہۍ چھِو وٕچھان حضرت زہرا سلام علیہا ٲس ہمیشہ لوٗکن ہٕنٛدۍ مُشکلات دوٗر أسۍ اگر وٕچھان چھِ سورہ دہر وٕچھِو تُہۍ آیات چھِ پتہ اہلِ بیت سٕنٛدِس شانس منٛز گٔے نٔژ 3 دۄہن سُہ روزدار روزٕ 3 دۄہن سُہ فقیٖرن یُن حضرت زہرا پننٮ۪ن بچن فاقے تھاوان پننہِ شوہرس فاقے تھاوان مگر فقیٖرن مسکیٖنن یتیٖمن کھاناوان تُہۍ اگر وٕچھان چھِ سورہ حشرس منٛز وَیُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یہِ یِمن مُتعلِق یہِ آیے شریٖفہ نٲزِل تتھ چھِ وجہ ییٚکیٛاہ یِم ٲسۍ پنُن پان مٔشراوان مگر لوٗکن ٲسۍ اپلوٹ تہٕ بہٕ وَنو تۄہہِ تُہۍ کٔرِو سٲرسٕے قرآنس نظر أسۍ چھِ دپان مطلب اکھ پوٗنٛژِم چھِ اہلِ بیت شانس منٛز نٲزِل گوٚمُت قرآنُک اتھ آیاتن ترٲوِو نظر تُہۍ وٕچھِو اکثر یِم آیے شریٖفہ اہلِ بیتن ہٕنٛدِس شانس منٛز نٲزِل گٔیہِ تِم گٔیہِ تمہِ ساتہٕ نٲزِل ییٚمہِ ساتہٕ اہلِ بیت اطہار ٲسۍ ایٖثار اِنفاق تہٕ اَتھٕ روٚٹ لوٗکن اگر ژٕ یژھان چھکھ آیاتن ہُنٛد مِصداق بنٕنۍ اگرے أسۍ چھِنہ وٕچھان روزِ قیامت دۄہ روزن أسۍ تہِ مشہوٗر گژھٕنۍ اَسہِ تہِ گژھِ اَمہِ قرآنچہِ آیت منٛز کینٛہہ یُن حِصہٕ مردم دٲری سۄ لوٗکن واتُن کھیٛاناوُن چاوناوُن مُشکِل دوٗر کرٕنۍ اکھ اکھ قدمہ لوٗکن ہٕنٛدِ مدتہٕ خٲطرٕ تُلُن تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ نٮ۪مازِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کران سُہ ٲس صرف لوٗکن خٲطرٕ دُعا کران سانہِ منظر تِم چھِ مادری گِلٲمی سارے خٲطرٕ پننہِ گرٕ خٲطرٕ اَسہِ بچن ہٕنٛدۍ حضرت زہرا کیٛاہ چھِ جواب دِوان دپان چھکھ اجار اجار ثم دار ہمسایہِ ہمسایہِ پتہٕ تمہِ پتہٕ پنُن یہِ چھِ حظ ہیٚچھُن یِمن عیامن منٛز یہِ چھِ حظ یاد تھاوُن حضرت زہرا سلام علیہ سٕنٛدٮ۪ن مانن والٮ۪ن امام صادق علیہ السلام فرماوان خصلتان لیس فوقہما من البر شیء زٕ خصلتہٕ یِمو کھۄتہٕ ہیوٚر کانٛہہ نیٖکیا چھنہٕ کینٛہہ یعنی اگر تُہۍ نیٖکی وٕچھو یہِ چھےٚ نٮ۪ماز تھٲیِو روزٕ تھٲیِو حج تھٲیِو ہر کُنہِ چھِ پنُن پنُن اکھ مرتبہ نیٖکی مگر بہٕ وَنو بیٚیہِ واریاہ صادق تِم زٕ خصلتہٕ یِمو ہیوٚر کانٛہہ نیٖکیا چھنہٕ کینٛہہ گۄڈنِچہِ الایمان باللہ گۄڈنِچ یۄس خصلت چھِ خۄدایس پٮ۪ٹھ ایٖمان یعنی یُس مےٚ اوتانۍ ووٚن یعنی خۄدایس سۭتۍ رٲبطہٕ برقرار یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ ہیوٚر خصلت پتہٕ چھِ حج پتہٕ چھِ باقٕے عبادت قبوٗل ییٖتِس کالس خۄدایس سۭتۍ رٲبطہٕ اوس ٹھیٖک باقٕے عملہٕ کتھ مےٚ چھُ خۄدا ترٛوومُت أتھی مےٚ چھُ خۄدا ترٛوومُت أتھی رٲبطہٕ ترٛوومُت أتھی بہٕ چھُس نہٕ کٕہٕنۍ قدم تُلان خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ اگر بہٕ کانٛہہ تہِ عبادت کرٕ حج کرٕ زکات دِمہٕ کینٛہہ تہِ عملہ کرٕ سُہ ہیٚکہِ توٚتانۍ قبوٗل گٔژھِتھ کینٛہہ ییٖتِس کالس خۄداے خصلتان لیس فوقہما من البر شیء زٕ خصلت یِمو کھۄتہٕ ہیوٚر کانٛہہ نیٖکیا چھنہٕ کینٛہہ اکھ خصلت کیٛاہ الایمان باللہ خۄدایس سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوُن دوٚیِم النفع بعباد اللہ دوٚیِم ساروی کھۄتہٕ بٔڑ خصلت یۄس صفت چھِ امام صادق فرماوان النفع بعباد اللہ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن فٲیدٕ چھِ حظ کشمیٖری کتھ چھِ امام صادق علیہ السلام یُس سانہِ مذہبُک زیُٹھ چھُ ییٚمۍ سون زِندٕ دیٖن زِندٕ تھوٚو ییٚمۍ شخصیتن اَسہِ تانۍ دیٖن واتنٕچ تِہٕنٛز کتھ ایمان باللہ خۄدایس سۭتۍ بہتریٖن رٲبطہٕ النفع بعباد اللہ بیٚیہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن فٲیدٕ ژٕ واتناو امام صادق یِہوٚے وَن سون امام پَران سِلمن قطعا ژٕ رَل ژٕ تھاو رِشتہٕ من قطعا ییٚمۍ ژےٚ سۭتۍ رِشتہٕ ژوٚٹ ییٚمۍ ژےٚ سۭتۍ برابر یہِ چھُنہٕ چون گرٕ یِوان ژٕ گژھ یہِ ٲسۍ ژےٚ خلق ژٕ گژھِ مگر ژٕ چھُکھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھان ژٕ چھُکھ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ قدم تُلان الماشی لقضاء حوائج الناس كأنه يطاف بين الصفا والمروة یُس اکھ قدم چھُ تُلان لوٗکن ہٕنٛدۍ حاجات برابر
برآورد کرنے خاطر لوکن حاجات کامل کرنے خاطر لوکن حاجات برآورد کرنے خاطر کانہم خدا بین صفا والمروہ زن چھُ طواف کران صفا تہٕ مروہس مگر یہ کانٛہہ آسہِ وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ کُنہِ ساتہٕ خیال یِوان ہے دپان منٛزٕے ٲسۍ نہ یتھ کانٛہہ آسہِ تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان حضرت زہرا سُنٛد ترٛیٚیِم رول کِردار مگر یتھ اِنسان خدا تہٕ رسول سُنٛد دُشمن آسہِ یتھ حق الہی قصب گژھِ بہرحال تِمن جاین چھُ سُہ مگر عام حالتن منٛز چھِ کہِ أسۍ گژھو پننٮ۪ن بایَن سۭتۍ واریاہ مہربان حضرت زہراہس منٛز اوس یِوان بہترین رٔبط بہترین رٔبط لوٗکن سۭتۍ یِم وۄنۍ خۄداے سٕنٛدۍ دُشمن ٲسۍ آسان بہترین دُشمنی تہِ ٲس اَتٮ۪ن حضرت زہرا سلام علیہا یِمن خدا رسول سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان اِن اللہ لا یغفر لِلذِّنَّ فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا خدایہِ مُتعالٰی اوس حضرت فاطمہ زہرا سٕنٛدِ غضبہٕ سۭتۍ غضبناک گژھان حضرت زہرا سٕنٛدِ ناراضگی سۭتۍ ناراض بہرحال یہِ چھِ سُہ سیٖرت اِنسان اگر اپنایہِ سُہ ہایلایٹ تۄہہِ چھِ حٲصِل حضرت زہرا سلام علیہا مقامس منٛز أسۍ تہِ اگر یژھان چھِ أسۍ تہِ گژھو یہِ سیٖرت اپناوٕنۍ تاکہِ اَسہِ تہِ گژھِ یہِ بہتریٖن زندگی تِم چھِ ییٖژاہ تِژھ خاتوٗن آسہِ ییٖژاہ منزِلہ ییٚمہِ ساتہٕ رسول خدا اوس ییٚمہِ ساتہٕ وٲرِد ٲس حضرت زہرا گژھان رسول خدا سٕنٛدِس بارگاہس منٛز ییٚتہِ رسول خدا آسان بِہِتھ رسول خدا ٲسۍ احترام سۭتۍ تھوٚد وۄتھان پتہٕ ٲسۍ دوان حضرت زہرا سٕنٛدِس استقبالس یِتھ کٔنۍ چھُ مُمکِن ییٖژاہ عظیٖم خاتوٗن مگر رسول خۄداے سٕنٛدِ مرنہٕ پتہٕ رحلت کرنہٕ پتہٕ یہِ آرزوٗ کران أسۍ چھِنہ سٲری ونان رٮ۪وایتن منٛز چھُ ووٚنمُت اِنسانس پزِ نہٕ موتُک آرزوٗ کرُن کینٛہہ موتُک آرزوٗ چھُنہٕ جان کرُن کینٛہہ تَوے چھُس ونان اکثر دعا وَنان طوٗلہِ عُمر کیازِ طوٗلہِ عُمر چھِ کہِ اِنسان ییٖژاہ عُمر زیادٕ آسہِ تیٖژاہ چھِ اِنسان ہٮ۪کان لوٗکن ہٕنٛز خدمت عبادت کٔرِتھ لوٗکن ہٕنٛز خدمت مگر حضرت زہرا سلام علیہا کُس مُصیبت اوس کہ حضرت زہرا چھِ آسان رسول خۄداے سٕنٛدِ وفات پتہٕ اکھ دۄہ پیاران بہٕ کر نیرٕ ییٚمہِ دُنیا بہٕ کر مےٚ دوٚپ تۄہہِ آرزوٗ موٗجوٗب مےٚ چھِ تِژھٕے ظرفیت مےٚ چھِ تِژھٕے وُقتٕے حضرت زہرا یۄس أسۍ بار بار ٲس کران نصیحت موت مٔنٛگِو طوٗلہِ عُمر مٔنٛگِو جان چھِنہٕ مگر سۄے حضرت زہرا سلام علیہا مرنُک آرزوٗ کران موتُک آرزوٗ کران سۄ حضرت زہرا یۄس بہتریٖن موج ٲس بہتریٖن کوٗر ٲس 18 ؤرِش ٲس 18 ؤرِش کوٗر چھِ آسان جوان گرچہِ ٲس موج مگر وُنہِ ٲس جوان مگر أسۍ چھِ وٕچھان أسۍ چھِ جوٲنی منٛز حضرت زہرا سلام علیہا یہِ چھِ آسہٕ ڈٔکھوان مَتھ چھُ آسان موج مُبارک چھِ آسان حضرت زہرا سٕنٛدِس سفید گٔمٕتۍ یِمو مُصیبتو سۭتۍ تَمہِ وَنان صُبت علیہ المصائب لو انہا صُبت علی الايام سرنا لیالیا اے لوٗکو اے مومنو اے میانٮ۪ن مانن والیو اے میانیو شِیو تُہۍ چھِوا وَنان تُہۍ چھِوا پرٛژھان کہِ بہٕ کیازِ چھَکھ موتُک آرزوٗ کران دپان مےٚ ہسا پیٚیہِ حضرت زہراہس تِم مُصیبت اگرے یِم مُصیبت دۄہس پٮ۪ٹھ پیٚہن سۄ گژھِ راتس منٛز تبدیٖل
تیوشی یم کم مصیبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم تیوشی اخ خاتون ییژا عظیم یمس باب اوس رسول خدا موج اوس خدیجۃ الکبریٰ زنین ہنٛز سردار یم سُنٛد شوہر اوس امیر المؤمنین یم سٕنٛدۍ معصوم بچہ حسن و حسین یم جنتٕکۍ سردار ٲسۍ یہنٛدِ اجازت ورٲے جنتس منٛز ہیٚکو نہٕ قدم ترٛٲیِتھ کینٛہہ یۄس پانہٕ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین مگر أسۍ چھِ وٕچھان بابنہِ مرنہٕ پتہٕ کُس سلوٗک چھُ یِوان کرنہٕ یتھ دروازس ملٲیِک تہِ ٲسۍ سلام کران تتھ سُہ درواز تتھ چھِ یِوان وۄنۍ نار کڑنہٕ عزادارو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اتھ أکِس مدیٖن کِس لۄکٹِس أکِس کوچس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ حضرت زہرا چھِ آسان تحریٖر ہٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ تحریٖر چھِ ہاوان یہِ وراثت چھِ میٛٲنۍ یہِ تحریٖر یہِ قبال نام چھِ یِوان ژٹنہٕ حضرت زہرا چھِ یِوان تماچہِ لاینہٕ یہِ چھِ یِوان دربارس منٛز کھڑا کرنہٕ عزادارو عالمِ دیٖن اوس بیان کران دپان سلمان فارسی چھِ اکہِ لٹہِ گژھان حضرت زہرا سُنٛد گرٕ اتفاقاً امی ساتہٕ چھِنہٕ امیر المؤمنین اتہِ آسان کِہیٖنۍ دپان حضرت زہرا حضرت سلمان فارسی حضرت زہراہس پرژھان دپان یا زہرا مےٚ ؤنۍتو تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو زندگی آز گُزاران کِتھ کٔنۍ چھِو رات آز گُزاران دپان حضرت زہرا ییٚمہِ ساتہٕ پنٕنۍ مصیبت چھِ بیان کران یم دربارٕکۍ مصیبت یم باقٕے مصیبت چھِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کران اکہِ دپان سلمان یُتھُے بہٕ بوزان اوسُس یِم مصیبتہٕ دپان اوسُس بہٕ آسان ژھٹان بہٕ دِمہٕ ہا کرٛیکہٕ بہٕ ژھٹہٕ نالہٕ مگر بہٕ اوسُس منٛدچھان کیٛازِ اَتھ ٲس نہٕ پنٕنۍ بادشاہ باے حضرت زہرا سلام اللہ بہٕ ہسا اوسُس دپان بہٕ کر گژھٕ دوٗر حضرت زہراہس نِش بہٕ گژھٕ ہا أکِس صحراہس منٛز بہٕ ونہٕ ہا بہٕ ژٹہٕ ہا باقہٕ دپان جناب سلمان فارسی ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ دراس شام ووت بہٕ دراس صحراہس منٛز مےٚ دوٚپ بہٕ ودٕ ہا صحراہس منٛز پننہِ أمِس پادشاہی باے سٕنٛدۍ یِمن ظُلمن ودٕ ہا دپان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ صحراہس منٛز گوس مےٚ لاجے باقہٕ ژٹنہِ اتہِ وٕچھ مےٚ میانہِ کھۄتہٕ أکِس جایہِ آواز گژھان صدا یِوان باقہٕ ژٹان کُس تانۍ دپان بہٕ گوس نزدیٖک مےٚ دوٚپ یہِ کٔمِس چھِ مصیبت پیٚمٕژ مےٚ امہِ کھۄتہٕ ژٔرۍ میانہِ بادشاہ باے ہٕنٛدِ کھۄتہٕ ژٔرۍ مصیبت یُس امہِ آیہِ چھِ ودان دپان بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ تٲریٖخہِ منٛز نزدیٖک گوس اتہِ وٕچھُم پنُن مولا علی علیہ السلام مےٚ دوٚپُس اے مولا تُہۍ کیٛازِ چھِو ودان دوٚپُن مولا امیر المومنت ووتُم اے سلمان فارسی ژےٚ بوٗزِتھ اکہِ دۄہ حضرت زہرا سٕنٛدۍ مصیبت اکہِ شبٕکۍ مصیبت مےٚ گٔے یِم سٲری دۄہ یِم مصیبت وٕچھان ژٕ وٕچھ مےٚ امیر المومنت سُنٛد حال کیٛاہ آسہِ عزادارو یِم مصیبت ٲسۍ نہٕ یِتھَے کینٛہہ یِم دۄہس کران راتس منٛز تبدیٖل توے امام صادق علیہ السلام ونان دپان اکھ رٲبیا امام صادق علیہ السلامس پرژھان دپان چھِ امام صادق مےٚ ؤنۍتو تۄہہِ اِمامو منٛز کُس اوس صبر بوٚڑ دپان رٲبیس اوس شک یہِ وَنہِ صبر بوٚڑ اوس اَسہِ اِمامو منٛزٕ حضرت امام حُسین میون جد ییٚمہِ میدانہِ کربلاہس منٛز صبر کوٚر مگر ییٚمہِ ساتہٕ امام صادقس یِوان سوال کرنہٕ سُہ نہٕ ونان امام حُسین سُہ دپان صبر بوٚڑ یُس اَسہِ اِمامو منٛز اوس سُہ اوس میون جد امیر المؤمنین یہِ کُس صبرا اوس یہِ اوس سُے صبر ییٚمہِ ساتہٕ دروازس چھِ نار کھنڈان یہِ چھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ روزان ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہٕ کِس کوچس منٛز حضرت زہرا چھِ تماچہِ لایان امیر المؤمنین چھِ یِتھَے کٔنۍ آسان وٕچھان یِم تہِ مصیبت آیہِ حضرت زہراہس مگر امیر المؤمنین اسلام کہِ خدمت موٗجوٗب زِندٕ تھاونہٕ موٗجوٗب صبر کران مگر یہِ صبر بوٚڑ دپان دۄیہِ لٹہِ چھِ أمۍ سُنٛد صبر تمام گژھان ییٚمہِ ساتہٕ یِم صبر بوٚڑ تہِ چھِ وۄنۍ باقٕے ژٹان کمہِ ساتہٕ دپان اکھ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ امیر المؤمنین مسجد منٛز اوس نٮ۪ماز پران اکہِ لٹہِ وٲژٕس خبر یا امیر المؤمنین چٲنۍ حضرت زہرا درٛاے ییٚمہِ دُنیا منٛزٕ تِہُنٛد دۄہن کوٚر پروان امیر المؤمنین دوان دوان یِوان دپان اکہِ لٹہِ دوان دوان آسان پکان حضرت امیر المؤمنین بٕتھِ کِنی زمیٖنس پٮ۪ٹھ پیٚوان دپان بے ہوش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ہوشس منٛز یِوان
कम फरियाद हजरत ज़हरा सिद्ध कर सटान दबा बेई कम साथ अमिस सब्र बड़ सब्र तमाम गसान दबा अस्मा करा बयान यम साथ मोन सब्र बड़ मौला ओस हजरत ज़हरा वसूल दिवान दोस अमिस आब पिलवान नार सद दबा अकलट अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम या बनर बखर त्रावान पन निम जात दियावान सदान पाक सटान ए मेरे सब्र बड़ बस लूकर मिसाल दिवान जोर सब्र बड़ मौला दबना से अस्मा यम साथ वसूल ओसुस दिवान पहलू मुबारक निश वोतुस अत वुशुम हजरत ज़हरा सुन पहलू मुबारक बार बार गमन एमि ओस नबी ज़खम मोमन तमामीर मोम शाकिल अति या अमानत बड़ दिवान यम साथ अमानत निवा कब्र निश रसूल खुदा सिज कब्र निश इश आसान दफन कर हजरत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा दबा अकलट यम साथ कब्र छ खनान अमीर अल मोमिनीन एम साथ यम साथ दफन छ आसान करन दबा अकलट अमीर अल मोमिनीन खिताब करा रसूल खुदायस ए मेने रसूल खुदाय या से चून अमानत हजरत ज़हरा या से जवान यम साथ से मैं हवाल करतम या से सालिम मगर ए मेरे मौला रसूल खुदा मगर वही रोज़ी अमानत सालिम एम सुद बदन छी बार बार कबल बदबस हजरत ज़हरा से यम साथ दफन कर कफन वाला है चौसी अमीर अल मोमिनीन सद चौसी हसनैन सद चौसी हजरत ज़ैनब सद चौसी बाकी दूरदार सद मगर मैदान करबला हसबान चोर कूर हजरत ज़ैनब यम साथ हुसैन शहीद मैदान करबला बजासा डोला ताब तज सकी पे डोला सार जुदा सार कर हजरत ज़ैनब चयवान बायो बायो करान वला मेन माय बचसै ज़ैनब असीर बचसै ज़ैनब बेगस पल में बुसवातरी को निशान अला अल्लाह रब्बुल आलमीन माज़ादरो क्या हाल हो तम साथ जनाब ज़ैनब यम साथ वोच अब बस बदनस तल तम
Mazar rotuma bayo. Bemardan o çöztü maaşı dua kurmak. Kadaya vasıtı için Cenab-ı Zeynep'in tamam bemarını bakın şufa. Teltulandan beri Cenab-ı Zeynep Cenab-ı. Geldi hasta hasta Allah Cenab-ı Zeynep'i. Umadanı bayo. Vadanım yasa Hazreti Abbas zünde çoyna bayo. Sen Cenab-ı Zeynep'in boynu vadanı bayo. Cenab-ı Zeynep'in, bu tabutu Cenab-ı Zeynep'in sarrası tıllar zıtsa vadan bir kas beni gece Oh
bir kasıp beni dedi. Magası taklif, vatanı bir kasıp beni Abi Zeynep, yelin nazarı trovunu pannisi boğazını sarıskuna. Ayet uçunu seri imam Hüseyin'e zar badan. Boy uçunu zar badan. Da bana cadar o. Nazip açı vadanı seri imam Hüseyin'e. Bunu gençelliyere kalanı Cenab-ı Zeynep'e. Cenab-ı Zeynep'e kâh kalanı boy amarı. Uçu yeli bir bu Zeynep'ın nazip yatı. Boy so. Oh
kurladan aman Nasıl bırakmadın ya?